kila penbana ya ka kerteng jo kertong nagam tagani ka election shindeng samay pipat ka party ka basinsyar yano pinyakon yano pinsay o ka party NPP ka ang kumno ngem patla pi banray menta namar bala bon palat ki ba apply ticket let's go sure kay kita kinong apply ticket na ka NPP nagam taga kani ka by election jayu tang hadin sityo mi ka kubor bagita kinong yalam NPP kilik kro lekwat kertong kumno kay habalabun kata kataru dang hab lekro lekwat kertong kajing lekro ru imat kepada ibu dor baha syukensan kensan kasorkar MDA kapun bena bangin penlong no ya ketin kasih baktin garu kum kata ka state official language lani ka official language hang ni apo ka jela ka jengi kendai snem artat kila sensyar kala kot kata kapor bagi sensyar yang ni ka jela jengi kendit bendriu kensan menta shwa ka by election MP ban penbena oh ngis ngau tenat uai ubam kwa ban itu no ya ketin kasih kum kata official language jong dari India uai ubam kwa ba ketin kasih kandrung ka itchidul baro ngi kwa baro ngi terang kajinge ki ke jong kita kalong ban pendrung ya ketin kasih haka itchidul penbena ka sorkar MDA tang ka official language jong ka jela ayungi ka sorkar kalik ban khot ya uni candidate ubakilayo menta but namar baga sorkar kelapun benai kata official language chakne ke jela kital kiong kalapiang ban pediang hatu pata kani kandai tangga jingtmu banyo candidate nam takani ke by election namar kata rau ni hap ken ban pensyai piki pajba kini ken kita ki jingpen thami kini ken kita ki jingpen bit ondang ila penbana yang ini kejethi ke sorkar ke khot ya kata ke all party meeting banyak keren ya kata ke reservation policy kira tip bangi nginum lek namar balai ngin lek ya kata ke all party meeting haba baro ki party lek na ke VPP ki pediang ya kata ke jing ai jimut jong ka expert committee ban pene bat pensa kumju ya kata ka bha thungkam ngi teng yong yen pediang ngi community ya ka jing sha ba de ban ai saupnyo yang ngi ki khasi jantia bat saupo e kanne ya kita ki pala garo yo ki sngo bengitu no e ka hok ka jong ki ngem pediang ba ong ba ban ong ba kanne kumju ngem pediang kum ka party kilak ki khot banekaran Arsnam ke Sempor yang kata expert committee bagan ai jingmot Rio benai tam ke Sempor ke Sarkar Banwan Ra yang kata ke report nanta Banwan Ra sepo ke ying dorbar thawan hapo ke ying dorbar thawan ngalar ra yang kani ke mat kum ke party bangim pediang yang kani ke report Yalak militi baga Sarkar nomor bagi wai ki party kemtre okay kim persya lani kila pediang yang kata ke report bagini kenduk kertang yangi the voice of the people party andai kim tre bani kendo ya the voice of the people party kela khatpan banda ka all party meeting kom ka party ngem don por ban chupulut kai ka por nawar ka nongrim jongi ka shai penkala ya ka ka bha thumkam ayangi khasi jaintia saupunyo ndan por bangini kran jong ya ka benta Dahil naman kata daw ko kipad. Balay gile kanang kumta. Kanang bakin ay ken ka kubor so pada. Pek hana. Pek kini gi BPP. Kibaya ki ya kata ka reservation policy andala khotpat ka sorkar kimwan. Smoba ngilaya ki imat mentala sausnem ka sorkar kandang khot dala menta. Ngilada pen ko ngo ya ka sorkar bagan tau ya ka expert committee. Ka committee kala ay kata ka jingmut ka jongka. Paro ki party ki pediang ngingem pediang dang don jingmot ban khot aga bukum kani ka po